drone mak bunon ijak aku deh pat ke deh roy no imatang oh maju than aku payah lengku pulau si drone aku gejok Honda saboh nyan Honda John nah Honda John no nyan Honda ataupun Honda Vespa nyan Vespa nyan kedebah indah tu watane wate tamu kawin dia jamu nyan ba abah bintih pintu rumah manyang ke pedang Honda nyan ke heuy sayang is old lady Fitri iya abang hotaja hai po hotaja orangnya kan mole hai tak minta manok lah dua apa ogon bedah hurinang mak yang metuah biasa tanya mak kan mano leh mano tamang lam kama leh tamang lam kama pakai baje cok baje lang kama mano mak hai buka mari nyo baje kalih datu punya mak nyo urung tuha si kagelat-lat nyo pakai tanya gelat nyan tira urinang mano set 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 nyempat gecok tu bajanya gesuk bajanya lagi baje gesuk kali gesuk lehnya gecok jelebab mak jelebab so jelebab Arab tarik kena Arab jaro sit kacikok lagi uru lempuh menau silap lenci payang nyamban gedeng jaro menau tah samping menau jaro nyan wate ketibit ba abah pintu gara-gara tungku lagi hiru lumpuh batejak menau ting tak ting tu Honda gepedip Honda le suami tungku bagecok Honda Vespa tungku cagak dua rapap gelo Honda Vespa kamu nol je mati Honda pudip sigati urinang kali lit gop sang Honda kata bro tak baru aduh betul Honda bro nyan what ila kau gengi anak perempuan lo tiga tu tengok dia nang promo jak kude hon jak tanya umatang truk umatang blong ikut si mano bono long pajuhu bak rumah tungku imum cukup mengat si mano ikut si boite kerpuk muli dumpu nang kablo segala macam mak yang mutuah lehnyan pudip Honda lem wo kena rumah hidron mak bakset ganto baje lehna ganto baje na brokon batai mupih nyorun tuha-tuha kagak oh batai mupih batai raya nyan anik batai tungku bebe boh unyo yang atapih pih ji nyo kamu tuha-tuha tiang ai betle tungku tiga tak kotok tiga di gentut tiga kamu kotok lebut kali rak punggung di gentut rak babah pap di alah jino mak kan ngetren bahasa awak nyokeun awak darah ino ikna ino hana nyan blender kayo blender culok tu cok maka orangnya mandung payah culok cok yang tuha-tuha doro tu payah pakai cok likut nyan cok tungku payah me tungku wayur nyan lako payah preh dua tu nyan payah me lelako wayur perumah hotel ni jak payah culok cok yang carajak leh nyan mak ni pudip blender ira ni cap culok cok capli
pudip cok bawang kabeh mendu lenyan pudip di kompor tik minyak tik bawang ibu dah asap huape tagun engkenyan wa ahya ta'aman honume umulatah bi makanan yang pajuh anak yatim, yang pajuh orang medike. Anak mit kaidu retak-retak yang empat kaidu samping je. Ya Arhamar Rahimin, Allahu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allah masya Allah. Id'u lana min ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ibu doa ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allah ya Allah. Biulah tiap jib le teku syekh. Yang pajuh awak ceh, yang pajuh tungku imum, yang pajuh urung tuha, yang pajuh anak muda. Nah, saboh rantang tungku iseh tungku kan wadai kalen rantangnya agak kuning raya baju sang puno atau dalam. Ikun Pak Tekdes sang rantang Arabnya Pak Tekdes nekebah keceh. Gecok lepak sekdeh rantangnya tungku gekebah keceh. Leh bagi le panitia alhamdulillah panitia bak malamnya. Long mak terharu long. Cukup ged mak cukup mewah. Beda takalan kampung-kampung lain mak panitia ini. Watelong buno semayang maghrib mak inan bak masjidnya. Leh long semayang maghrib plak mati lampu. Bukan jadi acara ke kawa ju. Truk kena kepreh le di kui muam. Pak Sekdeh. Tuha apa, tuha pakat, tuha adat, tuha gertak, mantum prehlun. Gekubah rentangnya tunggu. Kabeh kajut bagi-bagi. Ka kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Duk tu. Duk beladih. Cok bu beladih leher tu boh. Beladil hartoboh, beladil hartoboh bagi. Kabeh urinyan yakwa mandum, syekh tu pajuh tu bu. Wateh pajuh bu mak. Yan, ban ibu karantang upolong masak putih barang. Ijok leceh, iklok mana ipu duk lampingan, baikap ipa anak, ting ipa anak. Rupanya botrung masak putih. Nah, yang modelnya ini bunuh. Alhamdulillah. Nyan bi makanan mak wa akhla makanan dan hiyah panggung nyo anak muda bek hek walaupun itibir drone anak muda walaupun drone monogi cok lampu lepak sedes ipas sedes kagak depu hukum dan anak muda ini kai depu si krek-krek yona yang but kanyo dengkuimu. Dan tanya anak-anak darah ke pegat pengumuman ni melasah penuh. Pengumuman kepada anak darah poh dua leplu kajujak melasah. Nyo panggung akan tahiyah. Ni kala ni ya panggung malam nyo mai warna kuning ada, warna hijau ada, warna putih ada, terhias panggung. Nyo kana tahiyah panggung malam nyo ni kala cukup laga. Wa qiraati sababa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo urang baca buno selawut mak. Wa fiahullahu yaumal qiyamah ma'as sadiqin. Mesapat urang yang singa tah urang mak yang mutuah yang mesapat. Urang yang heuy urang jak kementar. Ya kementar buno rata jalan.
lenyan urang bi makanan dan hurang iyah panggung dan urang santuni anak yatim mesabat urang nyan singa ngan urang syuhada ngan orang salihin pada tempat urang nyan wayakunu fi jannatin na'im, di dalam surganya Allah jannatin narugo nemak nakauri maulud muno hana alhamdulillah pakan ro nemak galak nakauri maulud bak watenyan mak yang mutuah Abdul Muttalib gejak bak rumah Bunda Aminah. Citi nyok jaro yang na Bunda Aminah na barang ili kece so nanan Aminah lumbi umuda umuda dua boh gejok ipak sedeh so nanan Bunda Aminah hana so yang na Mike Ardila so yang na Putri so yang na Dewi so yang na Yuli kamandum hana handa patih yang pasal deh ku imum ya so yang na Rabuma menan Bunda Aminah hana Fatimah na kenal biasa yang nan Fatimah tungku daerah-daerah gop ide nyan bak samping ringan masjid kejuk ka Tuhan kamu kakot padahal cukup tari ke masa jamun mak ikutnya man karena katu boh tek nan ditanya dek putri nyan dengan motoreo tungku tak motoreo tak pedang samping ji bak watenyan Abdul Muttalib jak bak rumah Bunda Aminah gobeda Abdul Muttalib getok pintu bak rumah Bunda Aminah krak buka pintu li Bunda Aminah ayah lago puput ayah long seate akan long jak siat kedeh u kota Mekah na long yak dengar putra long dengar perti tentara Yaman akan dia serang Kaabah Baitullah maka long siat akan long jak kedih siat rupanya di dalam perjalanan gubeda Abdul Muttalib tamang bak rumah Abu Lahab ditengok jaro so yang nanan Abu Lahab ino na yang nan Abu Lahab iup dandan nanan Abu Lahab hana jak tu barmo Abu Lahab Lahab tengok gehilam Lahab pakan mak hana gebi salam li Abdul Muttalib ke Abu Lahab karena Abu Lahabnya orang orang kaya ika Abu Lahab orang kafir maka hana gebi salam kakek lenyan go buka pintu li Abu Lahab Arab go buka pintu ayah lago ane Abdul Muttalib sonan padukro nan ane Abdul Muttalib yang rekulung ile yang pertama Abdul yang kedua Abu Lahab gepegah ba Abu Lahab tak bedah siat Aminah Bunda Aminah sidrog ataupun kapakat pegah siat bak lamit gata Suwaibah
Ya jaga siat Bunda Aminah. God watenyan bedah Suwaibah jak kedih bak rumah Bunda Aminah. Wate truk kedih bak rumah Bunda Aminah gebi salim assalamualaikum. Kerap gue buka pintu. Suwaibah lagu pubut kena amanah Abu Lahab. Hai pakan gak takai Lahab malam nyoka. Hom pokoknya yu long isi di sini. Allah nak yu lang repoh kameng. Tamang laju. Wate kage tamang mak yang mutuah kenang udalam. Kapoh leh malam. Bunda Aminah katengut. Suwaibah katengut. Dikala katruk bakpoh limang mak hai. Sang-sang Aminah Bunda Aminah gemulumpo. Sang-sang nasidro bayi yang akan mendekat ike Bunda Aminah. Dikala wate saah nyandung kuhana gede li Bunda Aminah lahir ane cukup dari datat. Wate kalahe gupugo Suwaibah Suwaibah bedah siat Suwaibah putrana Bunda sinyak kalahe Suwaibah Bunda pakan hanu pugolong Bunda long rugo long Bunda empat buno giyujak ya yu kena bak rumah long jaga drone Bunda. Suwaibah beilean long pugodro na hai Suwaibah long sendiri hana long te wate saah lahir anu banyak mak bak Bunda Aminah gebi paduk poh kelebihan. Bunda Aminah wate mengandung hana meri mak itanyo na meri. Itanya umur 3 bulan batuk dile. Umur 2 bulan wate ta batuk rega dibit batuk tunggu. Umur 4 bulan wate ta batuk medah dibit. Nyanyo tanyo, tapi kan Bunda di sini, Bunda kat tempat kau. Bunda Aminah wate saah tungku mengandung hana meri. Yang kedua Bunda Aminah hana hawasa pu. Yang kelih Bunda Aminah metamah tari. Itanyo leh lahir anak mit lagi burung tok hi itu. Kakuh dikala bak masanya gepegah le Bunda Aminah Suwaibah tacok siat bayinya. Yan mak yang mutuah nyo bayi gecok bayinya. Wate saat genuk put le Suwaibah hantu but. Pakan hantu but lahir Nabi karena tercerup. Badang lahir tanyo tepeng tatuh dia tu mak bidan. Gaki megaweng kata lahir tanyo. Tapi lahir Nabi tercerup mak. Putra makna tercerup nyo kehnyo tanda malai Nabi. Le Bunda Aminah na ijasawa atau hule atau lagi nek tanyo kena. Na contoh barang ni. An ijasawa orang awal lu pakai jelebab mak gesawa ijasawa secret tu. Gocok ijanyan getup Nabi. Arab getup Nabi. Bak wate ka getup Nabi. Yang keinan baru tebut Rasulullah. Dikala wate ka tebut gecok le Suwaibah. Geak puplung tungku yang metuah. Kedih bak rumah Abu Lahab. Segolom nyan gekul le Bunda Aminah beile tabut sinyak. Karena Abdul Muttalib pat mantang di kota Mekah. Tak bejah laju siat uronyo tajak bak Abu Lahab. Tak pegah anak komun kalahe. Gebedah Suwaibah kejak. Wate truk ka kejak. Lahab.
Lahab. Lahab. Lahab dengar dekat dah. Duda go buka pintu le Abu Lahab. Trap go buka. Go pegah le Suwaibah pak Abu Lahab. Lahab anak kumun kata kalahe. Senang Abu Lahab masanyan mak. Wateka senang Abu Lahab. Orang lam kampung YouTube mandum. Pak wateka YouTube orang kampung pak masanyan. Go pegah sebagai saksi pak orang kampung. Nyo ke lagi nyo. Wahai orang itu mandum mukmin, muslimin, nyo anak kumulun kalahe. Walaupun long orang yang kamu benci legata. Walaupun long orang yang kamu musuh legata. Tapi uronyo lamit long do ke sebagai saksi mandum. Nyo akan ku pemerdeka. Karena apa kan? Karena berkat lahina. Berkat lahir Nabi. Nyan umak dum akai Abu Lahab mak yang mutuah. Rok malam Senin Abu Lahab pre azipakan karena berkat ke pemerdeka. Suwaibah lantaran lahir penghulu kita. Bayangkan kita nyo mak uronyo. Dum masa-masa jahiliyah zaman tunggu. Sampai uronyo kalahi Nabi mak yang mutuah. Alhamdulillah. Ada seandainya manteng panghulai kita nyo mak uronyo mak tiak sedot. Pakan tungku pegah lagi nyan. Hai. Ngan berkat lahir Nabi. Berkan rono mak asal lahir urina ngicok ipoh batembak. Kiban cara poh tu ya ni cok ni umi inang hai. Ya cok ni umi inang hai mah. Rap iglambung dari nyo sampai truk luar ke dia. Nayum ro nama. Hana ben apa cek ro nayum. Hana ya ne. Ika mau hagam pi hanayum masanya segolom lahir Nabi. Pakan hanayum. Nyo lahir anak min agam jut komutang urun cik mandu-manduam. Karena uragam boros. Ini kalian uragam ronyo Marlboro, Mil, no Mil. Nyan kurukok ego beliau tapi nyoko bro mesti are mesti on ego beliau. Pakan urinang ipoh karena bejit ke aib. Maka dengan lahir Nabi Muhammad maka uri inang uronyo kagak angkat derajat kamu yumak. Padu yumurinang 20 manyam 10 manyam le manyam na yang hana manyam yang batat-batat puke anak muda kampungnya ipreh yang hana manyam-manyam punya muda. Nah lu dengar orangnya waktu lu motor simpati setar. Nah nuk muda samping lu ikut bak ngah ni. Ke kan. Waktu aku kawin ada kopeh janda benda. Ikut lenga ni, pu janda orangnya kena janda bolong. Haji janda si bolong. Nyohana bolong kan janda nyan ting ting. Nyan ke nyan wa berkat lahir Nabi katanya urinang kana kanayum. Ka ke di kala masanya Suwaibah guplung ke deh ba Abdul Muttalib. Waktu teruk ke deh ba Abdul Muttalib go pegah. Abdul Muttalib kalahi sidro bayi cukup tari. Go bedah bagah Abdul Muttalib guo. Bak watai guo kenan urumah go buka pintu le bunda Aminah. Sidro bayi nyan kagetup mak. Gecok lah le. Abdul Muttalib nyamban gecok. Nyane uragam idrono be ana moh cara gendong anak menyet. Nyamban. Be dah cekak bertuh tai. Nyamban gecok le Abdul Muttalib. Hogo mema
Geme giak pelingkar Kaabah Baitullah. Bak watenyan itu bid narid lam babah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kamu goyang, tapi hana goyang Abdul Muttalib karena saking senang tungku yang mutuah, badan goyang gedoi. Gekun Salla alaika Allah ya adnanin ya Mustafa ya Fantar Rahmani Alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulama ibar ardani. Nyaman mak Abdul Muttalib wate goyang, wate hayun Nabi. Tapi uronyo takalan di kampung di kota kai putubit ata kafe uronyo mak ayun. Nah yang model ayun uronyo kena nakalan anak muda kan. Nah model hayun uronyo mak ya hai model hayun ata kafe putubit uronyo hai kafe pale hai iperla bangsa Aceh uronyo hai ya hai boleh kilok cok mak yang metua ipai cok sinyak mak yang mutua ya cok sinyak peduk lam ayun ya truk ma pungo kan maino mai gop deh truk ma pungo cok apa siapa sinyak si kayun anu banyak ina pegah tu hai sinyak drone padu kana umum tu sinyak alam kan kana leput belut idrake long sangnya keraji tibit babak kaji pegah apa padai siga lago lahi padai kabeh wate tapudepnya nek tanya hana model lagi yan ya wate takli sinya nyan kena ni umi sengap mam ayah ni umi sengap cok tu HP uronyo ya HP tunggu pedu HP nyomot dengan semerah ku tak mengerti tidak Rabbahu 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 gudeng lenek rak jenela Rabbahu ini pira bahu ikut nyampi betah tungku tiktoknya tungku kirim ikalan le anak muda-muda mantap kirim bah menan ni kedih tanyan bet ni belum mak pakal long pegah lagi nyan ada mensengkira mak yang mutuah bakdro ni mak hana gebi mengandung padahal mengandungnya cukup le fahala kiban tungku drone pegah le tak fahala si kurang bulan malam drone mengandung mak lagi nu sembayang sunat tahajud si kurang bulan malam si kurang bulan uro drone lagi nu puasa sunat man si kurang bulan uro nah hebat pahala netem lah mengandung tengok umar ragam ketem tapi mak gebila Allah ba'dron ke putua maksud contoh mak yang mutuah menu drone kalapan bulan mak yang mutuah sakit ne tibik gentut itibit hamda depui tibit pinu kena hamkin icok ilako email laut tungku kalagi mapu-apung pilagayan
tak balik kena kan, tak balik kedih kan, takun tengah tak ikannya lagi orang ku temleu ku. Gu petua drone mak, kalau seandainya drone hanang gu petua kakit rezeki kamu agam. Hana mau jali. Aku puasa sabi kamu ju. Hanli ke. Idon mangan pipi rokok rau ni. Ke dari bulung pun sampai bulung kedua haim ku meme pi. Idra ni panena linnya ni balik-balik rokok on ko dua kedai kopi ko tu. Ya agam lahim encip roi. Tapi kagampungnya encip ini saleh. Oh saleh makan. Oh salah. Hai lu nyambe nak polong anak muda salah. Nyau rinang ni jak. Hai. Oi. Tak kau je. Oi. Nak dengar? Nyan pobre. Drone taha mana muda. Hai. Saham wadah tak celok ngamu ten mutai dibit. Saham 100. Nyuri nang pobre pu yang celok nyai dibit. Nyo anu mana si fotokopi ai. Maka gure-gure yang waten tu mubut hana payah kalian ia hakai. Nak kalian ba aning ayu. Na yang model ayahnya kan ayah ino beres-beres. Mah nak tim jeung dakwah. Betul yang urung combalekan? Epat. Nak dengar tengku. Epat tengku Fadi tanya. Pu yang tak culok itu bit mak. Lagi contoh. Na KTP sa unapor nyo. Na. Watan nyo me bak foto kopi KTP. Ni culok KTP ATB SIM. Cita nyo jaro yang ada culok KTP ATB SIM. Iran musalah gok pegah habar yang akan dikirim. Anu pasal deh hanya salah pegah habar ino. Nyan jaga pegah pasal deh peng BLT kau cepat mata dia. Nak ulung tungku mentang tanya BO mekledo long pegah abah kana ibabah kagak keun laju au polong tu. Nyan anak muda. Pu yang tak pertama lah musim nyan itu bit. Tanyo yang mencipnya, yang mencip tap chipnya. Kan? Yang nak preh bos sedekah baknek Cina ni. Ini dro nampak karap patah ke ing apa hantam leke ini Cina tu ku ibadah anak muda gusuk Cina noh. Gekun le Cina tu ku bak cucau ke. Cucau bak kaki bertiga kaku tua. 75,000. Kekelene Cina yang pakai topi mirah nyo ke topi kan ai tunggu aku tengok nak main chip ikana jago pegah mentang aku nging watai ku jak ba pesta kalau nak meno hidup mah nyan kan pendengar sakit nyan pagi ci tempat tak deh yang du ba kedai ronyo yang putar meno kan ja ju you kan pam tiga yang hoi pala tepat. Kah, awak tahu? Apa lo lagi kau beres tang depan? Kah, ya anak muda, nyom malam nyolong pegah. Bila drone anak muda uronyo, lam kampungnya kagak truk long uronyo, long lantaran truk kono kan guyujak le pagci, kan guyujak le tungku imum, kan guyujak le pasetes. Kan ijak le ketua pemuda kayo. Tapi Allah gegetok bapak sedes. Allah gegetok bapak datung kuimum long truk kuno karena ino Allah manteng sayang kedro mak. Manteng sayang kedro anak muda. Hai anak muda. Gampang Pulau Harapan. Nu pakai bajai ngang pengcip. Dengar pegat.
nyan peng cip peng ne Cina paling ya poh kendi nyan Cina nyan tapi bena poh Cina nyan kali bayu pajak yang Cina lah apa kah nyan anak muda dengar begot nyan cok apa nyan HP yang kena nyan HP kan HP salah ni dalamnya yang putar salah anak muda ikem ibipeng 75,000 nyan yang 75,000 no blow blow jakrung nak sembahyang Allahu Akbar anak muda ku baci fiat ngejai men kubah dia tung ismayang nyan nutung ismayang hai anak muda leh neputa cip mantang berkekalan dengan cip nyan yang nutung ismayang nyan lagi nutung ngan iya rono tiga tu anak muda oh wate yadan ko bahcip lenyan ya tu semaya nyan yang kula nyan lagi nutuh iya dro nu sembat nutuh semayang nyamban mak yang metuah ngan iya gedung semayang urung mencip han ya sama dia kampung gop manyet lang kuwi pancot mencip dengar sama dia mencip astagfirullah jok nyan puau rumah jok bak bunda rumah api letak kendang pengcip jok pengnyan puau tu rumah baje jok bak perumah baje kali satu nyan dek sari ya banglah jok baje lung siat ya arah nyan baje apa cip nyan tak nyong legum encip gesok bajenyan irah le perumo nyan i perumo itu i lako cok bajenyan ra ngan i la kau cok itu kulintonyan so dah ibadah pak muka digerom pegah tanya urinang bek yoyo hai kau ronyo kat teman-teman kau encip bele kae ngene Cina kedi kat dijut kat darah hantar dijut lip pak abang sepatu pak abang skater sumpunya pak abang selampah pi pak abang nyan anak muda sabo tu so yang mencip siga tarik wadah petron uyuap nyan lagi nu culok jaroro nu ngan i bui sabah tu nyo terakhir kabeh bila tanyo agam pengcip nyan tapaju bila pak malamnya i kampung Pulau Harapan mantang i mencip i pegat dakwah i pegat panggung tinggal mantai hidup kedai kopi taut panggung gede bele pegat dakwah yang kuimung gua benar balung pak tadi aku pegah benar balung apa tadi iting kuimung aku pegah pengumuman hiurin yang oh nyotu tung kuimung pengumuman malamnya nabut di Monasa kalian yang muda dia aja tak je kupi betul kelam alhamdulillah bak pengcip yang gelepak tegoh kah nyan tungku anak muda drone menang daripada pengcip nyan kencip peng nyong bantu baik salah surah nyo pengcip nyan noblo makanan rumah boh lu papo bororom segala macam noblo
ipajuh le perumoh, ipajuh le anu, ne pajuh le dro ni lako. Bororumnya ne peduk luai poi metunggo-tunggo le anu. Dro ni tamang lang kamar dengan perumoh ne Leunyan putra yang jut tanda tanya titik-titik. Leunyan tunggu. Itamong manikam tanyo uragam yang menci puno. Ngan rahim perumoh jut ke maning. Leuh jut ke mani jut ke darah. Leuh jut ke darah jut ke daging. Wate jut ke daging tunggu ane tanyo pu ane jauh pura muda. Ane cip ibegah kan ubegah. Ane cip. Ane cip nyan batat ate. Hanu pateh tanyang batungku malamnya na batat ate ane cip. Yang pajuh atas harium bio mantang tak pajuh neraka tempat nyo tak jo anu tu badayah pajuh tu pengyan yan anu tu batat yang buat ko karena mak pobre ayah saham ngepobot le tunggu wai kun ka kun skater Pakon karena berkekalan dengan skater, berkekalan dengan chip itun tungku, kekeleu runtuha, menan menan mi, menan ayah, menan anu udah anu ibah. Kah, titik kata orang lain, kembali kepada dasar. Dikala pak masanya mak yang mutuah Abdul Muttalib gehayan anu nyan saboh ilme gebi bak tanyo mak yang mutuah maka uronyo ata ayat ata hayan anu hanale tungku Haidara bek pubut atanya ke bah pe le saat ai main skater ya dara main skater yo ka wate yang kaku pubut le Abdul Muttalib bak panghulu getanyo Nabi Muhammad nyan tungku ta pubut le getanyo kiban hayun anu mak ron wate Tuhan anu tanyo yang kararaya je no kan selawut tak pernah kayo selawut nyamban hai geti lama jon nyan hanjut aja bak uragam lagi itu dia tu bak belumpang kreuh ki uragam anu banyak haji pim le uragam kemahai musim menet haji tajuk uragam baikli anu pu cip ikli lam pu tantu black tapi nyo rinang getik layun anak mutuah kan karena perkataan ibu adalah doa ya ni ya sallallahu alaikallahu ya adnanin ya mustafa ya fantar rahmani alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulam tahibar ardani ataupun kenyan karena senang tak sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Ina'ikli sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammad mak ane-ane dengar
Manyo roh mak uronyo kan mak ino mak kampung ko. Mama bolo bolo. Ah. Papa bolo bolo. Ah. Semuanya bolo bolo. Bolo bolo. Bolo bolo. Bolo bolo. Ya nak mak pungo. Nyan bi ilme kanu. Maka raya ane tungku ngan engkau tuwi kenang racun karap sama duai. Ka dikala bak masanyan kalih ge ayel li Abdul Muttalib. Po kena urumoh gekun bak bunda Fatimah bak bunda Aminah. Aminah kalih tabuh nan ane golok Abdul Muttalib. So rencana tanya bu, menurut ayah so tabu, baklung kana Muhammad, gedengu nan Muhammad cukup laga. Lung tanyang bak ma, nan Nabi Muhammad so ma, yang pertama. Hai tungku yang nama Muhammad sit. Paduk boh nan Nabi Muhammad. Nyan ku imum. Anajud geuh nan Nabi Muhammad. Pegah cinta kepada Nabi, dum nam Nabi hana tarusoi tanyo. Hai. Nan Nabi Muhammad yang pertama adalah Muhammad. Yang kedua Putalib. Yang pertama Muhammad. Yang kedua Ahmad. Yang keleta Taha. Yang keput Yasin. Hai tungku betul temannya Nabi Muhammad Taha dengan Yasin? Betul. Cina wates laut Badar kena. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nama yang pertama Taha, yang kedua Yasin. Man Yohana tungku Taha ngan Yasin nyokon nyanan Nabi Muhammad ngan Ahmad hana selawe. Contoh mesuronyo makan ye bunuh di atas panggung islawut ke Nabi lain tiga. Kan ke Nabi Muhammad jadi cocok pohana. Sallallahu ala Yaqub. Cocok. Atau kan bak selawut bak azan. Gekul le tengku imam anak muda bedah jak umlasah saat dia azan. Okey. Ikul anak muda nyop bah selawut ke Nabi lain tiga. Guna putra raja jom lesah tu. Nyan jadilah kai puka. Ikun pun sakai anak muda. La baje ke leng kui mum naga ik me parang. Yu paset deh naga me baji. Neko tameh lesah talai. Ya dan anak muda. Gua baje pulung tu baje dalu belanga. Ilui ino nya dibi gentut mutu gentut ino. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uri demo
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Senang hati. Tadi dia kata Asyhadu anna Dawud. Dimi dia mah pun dah jawab. Dawud dah sebut. Gebedah pak sedeh bagah-bagah ke pedip Honda ke pakat bagi cik ke pekat tungku imum. Gedang yu melasa tungku. Oi. Itigamnya ijak ya jangan. Kapalau. Nyota grup ke mah tu. Dek Fitri tengah me tunangan. Alah berkudang je kudih hanapu. Tut. Ijak lepak sedeh hurung azan Dawud tanya tungku. Ngan pak kecil lam kulah iti. Go bedah tungku imum tengah getut rukuk tungku getut melasa. Hurung azan lam kulah melasa hitut. Hana cocok tungku nyo azan ke Nabi lain tapi cocok tit ke Muhammad. Salam nan Nabi Muhammad. Salam. Hana lo. Pada bawah tanya nan Nabi Muhammad. Cikun mak. Antuk waten wa rumah putra ke pegah li tungku ke penuh malamnya nan Nabi tagai. Yang berekod yang kutupu Muhammad tagai-tagai. Orangnya kagak pernah li tungku kala. Yang pertama putra mak Muhammad, yang kedua Ahmad, yang kelih Taha, yang kepet Yasin. Yan mak. Maka le kitanya mak uronyo. Hanale kitanya uronyo jak-jak bak ulama ya bubuh nan anik tunggu. Tabuh nan kedo uronyo. Tanyang bak lako balahi uronyo sonan tabuh sinyak. Ikale lako buh junan anik kuku truku abonan. Itungku imum watem linggai tungku kukutrungan cukup tu sah pak sedeh pegak pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua ba Allah salah sidra saudara getanyo tungku kukutru kuwa. Malamnya le getanyo karena kok nyan tungku kukutruku ku nyan mantang di Banda Aceh. Seetet tu nyo sama-sama kita nyo talangkah kenong. Karena tak kerjakan fardu kifayah. Sekian dan terima kasih Pak Sedeh kun. Bedah jak sama-sama mak yang mutuah ibu-ibu. Anak muda urung tuha jak kenan sama-sama tu. Kaluh ke pegapan mandum yang tuah. Hai mak. Bila do ne mak ne tim ne preh urang yang gupuo Banda Aceh urang yang kamati. Leuh nyan ne preh ne semano. Leuh ne semano leuh nyan ke semayang. Leuh ke semayang lakai kata penghormatan ya intat ujrat. Nejak idron lengkap syarat. Nyan gebi fahala oleh Allah saboh gunung Lut. Pat gunung nyan tungku. Hidih tungku ya Rab. Ya sedot juga di. Wiraya gunung. Itanya le anak muda tungku. Man ilung hana kupreh sagai ipuoi Banda Aceh lenyan kusumano. Lenyan ku semayang tapi hana ku intat bajrat ubena gebi gunung. Nyan gebi gunung bagi urang yang hana ya intat bajrat tapi nyobek salah surah benar preh semano benar sembahyang lenyan neak wo tapi bawai manyet ilebe awai drone. Nyan gebi pahala oleh Allah saboh gunung Uhud di bawah gunung Lut itu. Nyambat mak yang tua fahala.
Kaku dikala kita tanya mak hanale jak bak ulama uronyo tungku. Sabab uronyo tungku yang mutuah. Bek tanyo anak muda dalam kampung uronyo bujumot-jumot tajak bak beut. Tungku dikna fahala urang jak bak beut. Urang jak bak beut cukup le fahala mak. Saboh langkah nebutnya langkah. Nyo saboh langkah kala anak muda. Saboh langkah nebut. Getulih le malaikat pepluh pahala. Nebut saboh tek langkah. Nyan gebi tungku pepluh. Pepluh tambah pepluh 8. Cik jikura na tungku yang gepegat pengumuman nabut malamnya. Nyan sirani jak kena melasah tanya umi tanya abu. No bila ngaju pepluh 80 pepluh 80 pepluh 80 pepluh 80 terus kena hoi pak sedeh biar pi siat cikali siat sertuh 80 boh ber tapak kali pepluh citigon pak sedeh